بسم الله الرحمن الرحيم. من كانت الآخرة همه جعل الله تعالى غناه في قلبه وجعل له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. حديث صحيح. هركم تمام فكري تمام كي خداين راضي تلغ والفا تمام فكري وخيالي من خداين نعم جواب برين قيامة تديب تمام فكرش والفا خداي من رامن نبتر شل آدما جعل الله تعالى غناه في قلبه شل آدم يرون باي ادر دار من ارتين هم جواب برين بيرون ناجر والارقام من قريب لغن قذنه ونقوي مرن نبتر خداي تعالى بر إكلنجي خداين بدن وعدته هيركمن حركاتي تمام قيم الله شيء تمام فكرك يا خداي من راضي والفن قيم الله سا جمع الله تعالى شمله أتادبر معاملة سوا أتادبر بيرجي سوا أتادبر الله سوا أين نبر فكر وا دينانا سنن برجورن وا إن أساسن برجورن وا أغل غيدن برجورن وا من خداي زمان شو بتران إيشلرن هم سني يشرب برين شلون راجبتر إكي أسلون جوا دام ديبتر أتته الدنيا وهي راغمة بر آدم هايكو يخداين رزاية والتا دنيا ذشنا ذليل والخور والسيرني بشل آدم عونه غلر ديبتر قل من الله دنيا ويد غلر شيء ديبتر إن رسول الله قانون كل غيان برنامج سشي قانون كل عيدك دن كيفه والصحابة لر تمام قيم الله يش برنامج لري معاملت یان مشتکله خدای خوش والسنیب اول غیدی ولن مالیان مشتکله خدای خوش والسنیب هلی انات ولن مالیان مشتکله خدای خوش والسنیب آنن چریم اناتا اول غید هلی این عرصنا محبت بامش جلیان نیم علن اونه هلی والقزاق ستریان مشتکله اهم dünyalarını hoş olup, ahiretlerini de hoş olup, dünya ve ahiretler abat bulup geçiptirler. Ama bir dünyanın fikri de var. Özümüzü, hem sayalamızı, doğan qarınlaşlamızı, o da qarınlaşları hem mekşvedek görün. Mobil yok mu? Maşin yok mu? Öy yok mu? Düşük yok mu? Hem mezat tekmil, doğanın arasında muhabbet yok. Enatan oğulgıydın arasında muhabbet yok. Oylen gelen mihmalları ağlama. Enatı benim oğulgıydın arasında yok. Ay bunları koy, erhileyin arasında muhabbet yok. Erhiley gezip böyle yalandan gezip böyle. Birbirine ananman gezip böyle. Birbirinin hoşluğu yok. Birbirinin rızayeti yok. Oğul gıyız da şeyle. Doğan ne şeyle. Ne için? Yankılat yok. Hudayın hoşluğu deyip kıymallanana. Ne de ana, ne erkadam, ne enata, ne oğul gıyız. Men şil işetsem Huday menden hoş olur deyip yattı yok. Ondan sonra tamam pıtran. Hiçbir iş bölük yok, bereket yok, lezzet yok. Dünyada da şeyle hor olup geçmeli. Kabirde de hor olmalı, kıyamette de hor olmalı. Bana diyelim Hudaydan daşlığın zillet ve hariyesi. شاهده ویدیوهای بیشتر و کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.